साल kaham joto no aini muke Udar Reang se angke ekjon network professional se ke tini nang ni biskango ATOMY Corporation Limited keha direct selling company ni khupor na sisa sak narinai bo company yo bike samutang ke chong bike income khemai bike chong chini life na success khemai rojago no bike top level achievement onai abun kono nang tinyo short case nang biskango sak narinai bo company ni background to asik torma abono chong rojago short video bai sape mapono possible ongya are infono bo company mpo achai bro jaga ne achai abono sisa sapi ke nang discount doubt to mayo bo company ba kaham deu no haya deu no ke ATOMY ke 2006 no bo company form o inke bo company no jormori ne ke bo founder ke bo Mr. Hengel Part bini muke South Korea ni bo company ke totally South Korea ni ke ATOMY Corporation Limited je jagao chongro jagao company ni mun loge corporation khnaam oye bo company ke totally South Korea government ni keha organization se himayo arempo boke direct selling ni system o chole nai inke boke totally direct selling company ni msinyo poila walo e-commerce platform no branke totally laha mane totally online service by ke branke direct selling company na chalo mai ke ATOMY ke 2006 o jormo achai phono bini je main achai moni passionate bini je ma bai phake chung spono himai moke KAERI by KOLMAR se KAERI ke Korea Atomic Energy Research Institute se aboke keha poromano gobeshona kendro South Korea government ni keha aboke organization se keha institution se abo KAERI ke 1959 o establish ngo aro jagao tiyo 5000 ni above বৈজ্ঞানিক রাও সামতাং এতো গবেষণা খেয়ে তো আবুদে ইসিও 1500 বিজ্ঞানী লোকে PhD হোল্ডার কোন তো আবো KAERI ni keha part বিজ্ঞানীরাও ব ATOMY বইয়ে ব্রাং প্রোডাক্ট no BKS নামকে হামনাই কোয়ালিটি BKS নামকে নিনি ব্রনি মিসাও ইফেক্টিভ নাই উপকার নাই আবুদে কেন ব্রাং বাংমা বস রিসার্চ খেয়ে তুই মানে বে তাওকে হামনাই হিয়ে Bravo de research kiye product no jokhon success formula banam pai mon pore ke abo formula bai brang production house abo ke spawn ke KOLMAR ke 1921 no establish mo ke ha South Korea government factory se abo KOLMAR fo nini bangma scientist to abo jaga for research ko kheo inke abo jaga ke high tech technology be ke production ko kheo inke santhang ke KOLMAR inke wall ni joto cosmetic company ni bongke product supplier se KAERI o teni jarawo sarawal ni 500 top 500 branded cosmetic company ro KOLMAR ni hoite no product la hinga hiye brand marketing kheye tomo inke bo asu KOLMAR ni kaunang sasia tawo chong jeta nangmo ke chong bo company o bikhe samotang chong success me nai bot company samotang chong success me moye ro company je income structure ni msio je puila tomo ke bose company ke ro jagawo pasta income source riha income ke man moye pasta lama puila lama ke bo retail profit no company ni member pai ke no company ni website thangye mani pai ke no discount price no mai nai MRP body radio no pai nai nang ya no DP radio pai ke no abono khusra parani brono ponong po je brono ponong no body radio phake nini aro retail profit no mai ke retail profit ke ro jagao 1% margin tongke je 20% to 25 30% ro jagao margin to joto product abo sen margin no mai ya ada ke sak bang te mai ada ke sisa kom no mai nai ke number 2 income ke ro jaga ke general commission boye abo general commission me man thangke ni ro sisa terms and condition to abo no fulfill ke make no general commission mai inke tre ke commission ke ro jagat ma to moke abo ke mastership bonus abo ke bo ni promotion bai ke no ro jaga brang ke ha bonus ri ma to inke 4 number point ke mai moke abo ke one time incentive and rewards mane nung jokhon promotion ke level ro achieve ke mai ke rank ro achieve ke mai ke company no one time puruskar ri ma pona to ke 5 number oro jaga ke ha income source ka boke mai moke aboke bono education center ko mai ke no ni team no develop ke ma moye education ri ma moye
no ro jaga education center khulmayo ke education center khulma moi ke habrang terms and condition lari matongo abo nung jokon fulfilling ke no aro jaga qualified ke no education center khulbo no ro jaga wo ke ha school khulom de ke no income khemayo inke poila anke retail profit to chonga sum chena nangya ro ke nung member ong ye packet no product dp rate mai nai inke no abo no ni no so pai product ni no so pai ke no abo no MRPO 5 no retail profit income khemayo inke tawo chong sianai namo ke general commission le mafi general commission ke bose company bini je total profit company je jaga wo jaha company je jaga 100% profit ke 100% profit nimsi 44% profit ke company general commission boye bauh ya tinge company je sa ni je global turnover mo aboni 44% profit ke company general commission hisabe joto no bauh nai inke abo general commission no chong main thangke abon boye sisa qualification ni ke criteria tongo ke poila aro jaga no general commission isak bang mai nai isak kom mai nai abo ke depend khenai no personal insan jara mane pai ha second ke nini team num san jara build up khema team build up khema ke ro jaga ke left by right se no lebo mahabro da ye right o mahabro da ye abode ke no brand tola tre phodak le pi abode ke nini right side of insa bro bang khemai left side no insa bro bang khemai nini team jesu bro bang thanai nini team ni bro jesu bo quality mane no use khenai asu no nini ro jaga wo general commission income phainai ke general commission no ma mo ye chong poila o personal idea je qualification namo ke minimum chong 10000 ni product pai now ke 10000 product 10000 pb 10000 pb ni chong product pai thang ke jini india ni rang bai ke INR bai ke je for 2500 to 3000 2500 to 3000 ni chong mane pai now okay no nini personal idea 10000 pb khethai mani pore wo nini left side o 3 lakh pb jodi team wo unke jang right side o 10000 pb 3 lakh pb jodi unke abonke no poila ro jaga wo general commission maine aboke poila ni slab aboke misa maine inke 1321 rupees no ro jaga wo poila general commission maine ke no bo commission no tausi sak bangla fining ke no second step no nini personal idea 3 lakh pb ni mane paike nung nini jadino left side of 3 lakh pb team business ke right side of 3 lakh pb team business ke nini personal pb go 3 lakh pb ke aboni somoy ke nung rojaga wo 3964 rupees commission nithiyo finai okay bo jodi nung joining khemoni pore no team bana moni pore bo borsa nimsinyo jodi no bo size khemake borsa nimsinyo no bo commission mainai bo sini nimsinyo kheke bo sini nimsing ko no bo commission mainai ke keha condition kero jaga ke bose jong borsa nimsing khemo yang ke tre bo sini jodi jong bo commission mai mangke jong si jini personal idea borsa ni wahan jaral jong purchase ma khanai abo accurate asu pa ne nang le kuri jepono minimum ekta order ekta product ni no order thike abo wene ni bosiboi ni id active oto mai okay general commissioner ro jaga wo level ke ba ka company no target limoke first level ke no 10000 personal pb khemayo second level ke no 3 lakh personal pb khemayo 3 level ke bono 7 lakh personal pb khemayo 4 level ke bono 15 lakh personal pb khemayo 5 level ke bono 24 lakh personal pb no khemayo ke company samoke 24 lakh personal pb khemon pore ke nini laibo notre manai moha ko pai khau yang thang kono rm pho nini left team right team ni bro business ke tongke brown product use ke tongke ni thiyo lifetime no 3 generation boye ni thiyo commission phaiye tonai bokhe bo company ni ke ha positive point tre company rokhe talboi mane pai to yake nini team ni business o je income generate mo abo company riang tho ke bo company ni ke plus point ke
poila nung 24 lakh personal PB kheme ya ke bo nung bosoro ba hele pen nai ke ni personal PB 24 lakh kheme ke tele no sara jiban pai khau yan tham no nung ro jaga commission mai to ni left in right in jodi business chole to ke inke aim phono chongto ro jaga jehetu manai kaham use ke mai se joto bro ko phai mo ba arim bo ye ke ha bro ko manai pai ya le tung ya manai le joto no pai ne manai to ro jaga wo bro ro wa ha wai ne pai ye use ke anke market ni product bai bo company ni product ni quality to bong chi ye bong asu ke satisfaction mai nai bong bo company ni product no bong use kiya se to mai ya inke takuro general commission me ma mo ye poila kau ke bono ni personal PB no khema yang for minimum 10,000 PB ma khnai 10,000 PB ma ke chini India ni rang wa khebo 2500 to 3000 ni mane pe ke chong yo thang borsa mane ba tre bose de chong je kono ekta mane order ke tre bose de kono sara bosor no income khemai nai inke first time ni personal PB 10,000 ke ni left side pura timo je bro tomo pala si 3 lakh PB right side jebro tomo total la si 3 lakh PB khemai ke abang ke ni first time commission mai nai abo commission ke 1300 taka same condition nung jodi ni personal idea 3 lakh PB khemai angke ni left side 3 lakh PB group total angke right side 3 lakh PB group total angke abang ke no ni je matching commission phai nai abo ke 3900 no phai nai ke same business volume ni personal PB bangmo ni ro jaga ke no daily ni je general commission abono income bank ke khemai ke bon ya go chong career himon ko ke bose chong je kono samotang pho chong samotang ni phol ke sasnei puroskar ke promotion ye jonori oki ke chong joto no bari ke khushi mo abom boye chong company ro jaga wo mastership bonus ye 7 level ba mo to abo 7 level ni msio ang poila na no musak na rinai poila level khebo abo khebo ni cell master hi o abo ni moke poila rank kono himayo second rank khebo diamond master hi o third rank khebo seven rose master hi o fourth number rank khebo star master hi o 5 number rank khebo royal master hi o 6 number rank khebo crown master in case last rank hai top rank hai roki imperial master hi o इनके ताकुराव सेल मास्टर थंके निनी क्वालिफिकेशन निनी सामोम संजरा ताने ना मके सेल मास्टर के पोइला निनी पर्सनल है जो 7 लाख पीबी नो खेने ना इनके निनी लेफ्ट साइड पा टीम मिले 25 लाख पीबी ऑन ना इनके राइट साइड ऑफ पा टीम मिले 25 लाख पीबी ऑन ना इनके अबन बय फो केहा समय सीमा खामो तमो आबो के बो मास नि इंग्राजी मास नि पहिला 1 तारिख नि माइ 15 तारिख नंसियो लेफ्ट राइट 25 लाख पीबी अनाइ नांगो इनके नि पर्सनल आईडी केबो 7 लाख पीबी तनाइ नांगो आबों के नुनो सेल्स मास्टर हिया ब्रांग डिक्लेरेशन रिनाइ नि सेल मास्टर आबो टाइमिंग निमसियो आबो समय सीमा निमसियो जदि नो सेल मास्टर अचीव केमाइ मांखे आबों के कंपनी नुनो मास्टरशिप बोनस निये जेफो माइ आइफो 25,000 नि होते 30,000 40,000 फन मायो के बके पहिला सेल मास्टर नि कंडीशन सेल मास्टर उन थंगमाइ के नुनो सेल मास्टर नि बोनस दियो पियो के सेल मास्टर नि बोनस के 15 दिन वाया के तालवाइ नि नुनो दियो नै नु तालवाइ नि जदि बो क्राइटेरिया ना एचिव केमाइ के नु तालवाइ नि नु बो बोनस पमाइ मायो के सेल मास्टर नु ओंखे ओंमोनी कंपनी नु वायान जरा जे पुरस्कार इमा बके नु 20,000 ने प्रोडक्ट नु ची फ्री रे ऑफ योर कंपनी में बके सेल मास्टर नि रिवार्ड वन टाइम रिवार्ड के सेल मास्टर उन पाइमनि परे नि सेकंड टारगेट के मांगो के नो के डायमंड मास्टर ओमा के नो ताव डायमंड मास्टर ओं फिनि थांखे नुक माखे नै नां मके नि लेफ्ट साइड ऑफ बांगमा नि तोला जॉइनिंग खेनेमा नि जूनियर नि सिंयो सामो kaham के तांगनाइ मांग के नोदे के नब्रां सेल मास्टर बाइको फाइनाइ नि तलावा लेफ्ट साइड कुनै सेल मास्टर ओं थांखे राइट साइड कुनै सेल मास्टर ओं थांखे आबोनि समयो के नोनो के कंपनी डायमंड मास्टर हिये उची प्रमोशन खेपिनाइ नो डायमंड मास्टर ओं थांग के आर मुके निनि कमिशन के 15 दिनो फाया इनफोना जेफो 50,000 ले फाइ थमायो इनका तालवाइ नि मेके निनि 1 लाख फनों थामायो निनि
diamond mastership ni bonus ke diamond master umpai mani pore nuno company bonus to rinai no rinai ke company nuno laptop thaya free rifinai abo laptop ni dam ke 40000 ongo ke aboni logo uchi nuno 20000 ni product uchi free rifinai baka diamond master achieve umani nini one time reward ke aboni yago diamond master umpai mani pore ke chini je 3 number rank ke abakabu seran rose master seran rose master only thanke nini left side o kuno ibro no diamond master ma banamai no diamond master bikhiye on abari kino no nini left side o kuno ibro no diamond master ma banamai jang nini right side o kuno ibro no diamond master ma banamai abo diamond master no spono banamai abule taning sila khiane nangya nini already ni to lawo je bro kuno cell master left side to nairo brown no diamond master bananke jani ni right side kuno ibro cell master to nairo brown no diamond master bananke nungke automatic se seran rose master on thang sinai no seran rose master onke 15 din ni je commission phainai abo minimum 15 din no 1 lakh le asa khe to mayo inke tahan imsiano minimum 2 lakh income le no seran rose master ni mastership bonus no asa khe mayo ke seran rose master on thangke company no one time cash reward rima potong pio abo ke bom sari onai no 1,20,000 rang no cash ri onai company bai inke abo ni khoye company no satham khotham sabri ni boye no foreign to bidesh ber emam boye no tuina nai inke khuksu ma thana inke ni loge knoi no so no knoi ni loge mane knoi bro Kaubru satham ber emam boye ke ha foreign to ni sujog dia ke seran rose master on paike nini next target ke man moke bo abo ke rank number 4 aboni moke star master on thangke no ma khene na inke nini andaro je bro seran rose je bro diamond master to nai brown no chi seran rose master jang phok noi seran rose master no damai ke lebok noi right ok noi nin dola jara diamond master to nai brown chi seran rose master on thangke nongke bo automatic no star master on thana yar buke ke star master on thangke nini je mastership bonus 15 dino je maimo commission abo ke imsa ona inke minimum 15 dino no aboni bonus ke minimum 2 lakh le no asa ke mayo ke 15 dino wa 2 lakh uchit 15 dino wa 2 lakh ke no tahani je po 4 lakh role no star master ni income no asa ke mayo in total general commission by mastership bonus by jodi dalo ye santangke je phono star master onke ni minimum income tahani phaya inko je pho 5 lakh le minimum ni ni income phainai inke nung star master on thangke company no je one time reward rimo aboke bono no 6 lakh taka rang cash rio indian rang bai inke ochi nuno bere mani boye scope review nung ni loge wo tre khru tham nuno so khru bri la sin ye jepo sachi nona salchi phasane desho bere man boye brown sujog rio joto company khoros rio abon boye deboke chini star master ni chini benefit inke tawoke most important rank no himayo boke 5 number rank royal master bo royal master show hamane no chini baigo trefo mane khlo thai no chong asa khemayo ke royal master oman boye ke ma khene na nai ke nini left side already je kunai cell master already je noi tonai ma je seran rose master on pai tonai ma brahmano star master bana ke nini right side je already seran rose master kunoi tonai ma brahmano star master bana ke nongke bo royal master phai thanai no royal master phai thangke nini je bonus nong je 15 din wa je bonus mai nai abo bonus ke minimum 15 din no 5 lakh asa khemayo uchit 15 din no 5 lakh asa khemayo mane tahani je po 10 lakh le no nini royal master ni commission hiye no asa khemayo ke no royal master wahan jala no achieve khemai ke company no one time je cash reward rinai abo one time cash reward ke insari nai ke no 30 lakh chini india no mai no one time cash reward rinai inke no
মাসে মাসে নো জাং থামো জাং প্রোগ্রাম থামো জাং মা থামো নিনি যে পকেট খরচ মো বা নিনি যে চামা নমা তমা চলে মা আবো ময়ে কোম্পানি নো মাসে 1,20,000 মাসে 1,20,000 কোম্পানি নো রিতো নাই মাস বই তালবই নো আবো কোম্পানি রিতো নাই ইনকে নিনি সময় লে নো পার্সোনাল গাড়ি ফোনো লানিং খেলা মাইও লাইয়া ইনকে নো বিনি গাড়ি নো রিজার্ভ খে ফোনো চলে মাইও আবো ময়ে কোম্পানি মাসে 60,000 নো कार रेंटल बिए नुनो मासे 60,000 ito nai nung joto din royal master tong chonga ke abon yago takoro foreign tour 10 din bere ma bro khrobe tuinang ye mane joma khrobe nuno soho nung foreign bere mane sujog uchi company ripinai nuna joto company khoros abo biar khena royal master pai ha taw ke ni next target ke mai moke taw ke nung ke next target ke crown master বকেনি নিবো সেকেন্ড লাস্ট 6 নাম্বার র্যাঙ্ক সে তিন চিনি র টোটাল 7টা র্যাঙ্ক স্টার মাস্টার তনে নো ব্রানো যদি রয়্যাল মাস্টার বানাই মেকে আবংকে নিনি যে নেক্সট প্রমোশন আবকে নিনি যে ক্রাউন মাস্টার অংখানাই কে ক্রাউন মাস্টার অংখাম বকে নুরো জাগাও মামাই নাই মকে নুনো কোম্পানি যে মাস্টারশিপ বোনাস রিনাই যে 15 দিন ওইহা যে মাস্টারশিপ বোনাস মান্থলি 2 টাইম যে রিমো আবো মাস্টারশিপ বোনাস 15 দিন সে নিনি 10 লাখ ফাইমাইও इनके तालोवाई नहीं के तो 20 लाख नो रॉयल क्राउन मास्टर ने बोनस ये नुमाई था नहीं माने नों जदि क्राउन मास्टर उन फिर नंग में हैं के नहीं क्राउन मास्टरशिप ने जब बोनस ले तालो जब नो 20 लाख रोले आशा के मायो इनके नो क्राउन मास्टर अचीव के मने करे वो कंपनी नो जे प्रमोशनल जे रिवार्ड रिमो वन टाइम जे कैश रिवार्ड रिमो आवनी अमाउंट के चीनी इंडिया ने रंग में के 1 crore 80 lakh rupees 1,80,00,000 টাকা কোম্পানি নো ক্যাশ ট্রান্সফার নাই আবো ইনকে আবনি পরেও কোম্পানি উচি নো রিফিনাই 40 লাখ দামনি কেহা গাড়ি নো ফ্রি দিয়ানাই কোম্পানি বে পাইয়ে ইনকে আবনি পরে নো ফিল করে মামবয়ে কোম্পানি উচি নো মাসে 3 লাখ টাকা মাসে 3 লাখ রুপিস নো পার মান নো কোম্পানি নিনি অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার খেরি নাই কে ফরেন তোর তো তোমাই আবো তো टाइम को जे सामो साची क्रोबे ग्रुप ना ये साची बेरे मा मोये कंपनी टोटल खर्चा अब कंपनी न बियर खेनाय इनके बके बनिनी 6 नंबर रैंक क्राउन मास्टर नि पोजीशन जे फोनु क्राउन मास्टर उन थामे अंके निनी जनरल कमीशन बाय निनी मास्टरशिप बोनस निनी फील अलाउंस पालास ये जे पो तालो 30 लाख रोले जो आराम से आशा किए तो मयो जब 30-40 लाख ताहान इनकम इनके ताव के चिनी लास्ट रैंक बॉल सोमा मोइनो जोतो ब्रो आशा खेमो रोसो हमारे नो स्वर्गो सो हाइनो चंगमयो बनो जोतनी जे नाहिमो इमां जे एटोमी इंपीरियल मास्टर ओमा चिनी बो एटोमी नि लास्ट रैंक के इंपीरियल मास्टरशिप इंपीरियल मास्टर सो हा माने नोट्रेले निनी जीवनो जे इच्छा खेमो नु जे चोंगमो आबोनी साकासे बरो सोथाइन के नु सिथानाय जे इंपीरियल मास्टर के माने ब्रो जागा सोथां मसाम जरा तोंथाव इंपीरियल मास्टर ओन इनके ताकुरो निनी जे लेफ्ट साइड कुनोय ब्रो जे क्राउन मास्टर तोनै कुनोय ब्रो जे रॉयल मास्टर तोनै मा ब्राउन नो क्राउन मास्टर बानाय के ni nerai chere je kunai bro royal master to nai ma brown no crown master bananke mane nini devra break noi crown master nini yogra break noi crown master ro jagale chong nche mala klai ma se promotion la tolani bro no sauni jagao toi phaime ke nungle sakano ka thanai chini ro jagao nahi moke bose ang tolan bro no nangkhruye bonang chari rimeke angle emne se cha thanai इनके काउ के कंपनी के बैलेंस लारी दिमा के नि देब्रा बाय नि यावरा ने ब्रो नो सब समय नो सिसा बैलेंस लारी सामतां दे हियो आबं के नि प्रमोशन बोये जहा सुविधा नै इनके जों इंपीरियल मास्टर ओं थामाय के रो जगाव निनी मंथली बोनस तालवाय नि जेनु बोनस मायनै आबो बोनस के एकटा साइकेल न मिनिमम आशा खेमाय जों 20 लाख ले आशा खेमायो इनके दुईटा साइकिल मिले के ताहानी जे 40 लाख ले मिनिमम इनकम फाइने मास्टरशिप ओनली मास्टरशिप बोनस
इनके बोले ग्लोबल टर्नओवर नि ऊपर से डिपेंड कियो आरे मये निनी एकटा साइकेल 50 लाख फुना इनकम फाइ थमायो आरे मये ताखोराव मास्टरशिप बोनास ले कुनो तालले निनी 50 लाख फुना मायो कुनो तालले निनी 1 करोड़ फुना क्रॉस खेमायो आबो के डिपेंड खेनाय ग्लोबली कंपनी तै मासो संजरा प्रोडक्ट सेलिंग खेमाय आबो नि टर्नओवर से के मास्टरशिप बोनास नि बये कंपनी बिनी ग्लोबल टर्नओवर नि बिनी जे 100% प्रॉफिट के आबो प्रॉफिट नि 20% प्रॉफिट के कंपनी मास्टरशिप उमेरनो प्रोवाइड कियो आरो मये ताकोरो इनकम लेरोले डिपेंड कियो ग्लोबल बिजनेस नि ऊपर साकाओ आरो मये कुनो तालो सिसा कम फनो मायो कुनो तालो सिसा बिसि फनो मायो आबो एक्युरेट खले सामाया इनके आबन जागाओ बखे डॉलर बाय हिसाब के अमम मये कोनो समय के चीन इंडिया ने रां कम फनोंथाव कोनो समय के चीन इंडिया ने रां बिसि फनोंथाव आबोनी हारियो से नुनो कमीशन ब्रांगरिनाय इनके जों इम्पेरियल मास्टर अचीव उनथा इनके कंपनी चनो जे वन टाइम कैश रिवार्ड रिमो आवो रां केम साइमके 6 कोटी टाका 6 करोड़ रुपीस इंडियन रां बाय इनके आबो तो वन टाइम न माइनाय आबोनी परे के कंपनी नो ट्रैक मारिनाय मके नुनो उची केहा ड्रीम कार कंपनी रिफिनाय अब ड्रीम कार के 50 लाख रुपीस नि दाम बाइकौ सिरिनाय कंपनी इनके आबोनी परे के कंपनी नो ट्रैक मारिनाय इनके नो मासे फील गुरे मा जेथि माइटिंग थामा चामा छेमा खरस अब कंपनी मासे 6 लाख टाका नो उची रिफिनाय 6 लाख रुपीस एवरी मंथ इनके आबोनी अगो के कंपनी नो ट्रैक मारिफिनाय इनके कंपनी नो पर्सनल ऑफिस के हारिनाय अब पर्सनल ऑफिस के 1700 स्क्वायर फुट नि साइज नि नो रूम इनके अब निनी पर्सनल तंके पर्सनल नो तांग खेमायो निनी पर्सनल क्रेंके बैंकिंग फन नो बारारी लामायो कंपनी अब ऑफिस बारा मोये नो मासे 1.5 लाख टाका दिनाय 1,50,000 रुपीस पर मंथ अब कंपनी नो बियर खेलाय इनके आवनी अगो कंपनी नो केहा अब ऑफिस चला मोये पर्सनल असिस्टेंट पीए नो रिफिनाय अब पीएस पनलानाय अब नो नाइटुमालानाय इनके अब पीएन बय जे बेतन नांगो सैलरी नांगो अब के कंपनी दिनाय मिसारिनाय मासे 50,000 इनके कंपनी नो उचित के हा निनी पर्सनल ड्राइवर हिए नो ड्राइवर के हा रिफिनाय अब ड्राइवर तो नो नाइटुलानाय निनी लोकेलो इनके अब नि बेतन के कंपनी नो दिनाय मिसारिनाय इनके मासे 50,000 रुपीस दिनाय ड्राइवर ने सैलरी हिए इनके जनरल कमीशन चीनी जे डेली नि लेफ्ट साइड ऑफ तीमो जे पीबीमो राइट साइड ऑफ डेली नि जे तीमो जे पीबीमो जनरल कमीशन तो चोंतो डेली नो डेली माइ तो नाय नुं इम्पेरियल मास्टर ऑफ थाइन के निनी जे जनरल कमीशन सालबुई नि जे निनी बाइनरी कमीशन फनो हिमायो अब नो पीबी मैचिंग कमीशन फनो हिमायो अब को निनी साल प्रति फाया इनफो जेफो 23,000 नि माइ शाकावला नि 79,000 फनो निने जनरल कमीशन सा नि इनकम फाइमायो इनके ताकुरो एटोमियो जे कमीशन के चिनी अकाउंट लेम फो हाफाने हिमके जनरल कमीशन हिमके सालबुई नि जेनो कमीशन माइमो आबोके हासिक सोहानि जमाउये हासिक सोहा यगो नि अकाउंट ट्रांसफर खेनाय तार माने तालोवाई ब्रेनो जनरल कमीशन माइनाय तालोवाई ब्रेनि नि अकाउंट आबो क्रेडिट उन फाइनाय इनके मास्टरशिप बोनस सेल मास्टर डायमंड मास्टर सेरन रोज मास्टर स्टार मास्टर रॉयल मास्टर क्राउन मास्टर इम्पेरियल मास्टर ब्रांड कमीशन ले जों को माइनाय मके आबोके बो नि मास नि 23 तारिख ओवाहा इनके मास नि 7 तारिख ओवाहा नो नि अकाउंट फाइनाय माने तालोवाई नै मास्टरशिप बोनस फाइनाय तालोवाई ब्रै जनरल कमीशन नि अकाउंट क्रेडिट उन फाइनाय इनके तालोवाई दो उनजरले चिनि अकाउंट रां क्रेडिट उन फाइनाय इनके आबो जेनो नो रिवार्ड रि अमो मानै राव केस रां राव आबो तो वे हामै पेके तो पाइ थानाय आबो तो वाई रिया आरे इनफोरनि नि जे फील्ड एक्सपेंस कंपनी जेनो नो रिमो जे तालो 1,20,000 तालो 3 लाख तालो 6 लाख आबो के नुनो के कंपनी क्रेडिट कार्ड दिखिरिनाय नुं आबो क्रेडिट कार्ड बाय जेफो ताहानि नुं जदि रॉयल मास्टर उन तंके नु 1,20,000 जरा नोते को लामाइनाय 1 तारिख नि माइ 30 तारिख नि सियो नु जदि कोनो कारणे टेंशन पाउये 30 तारिख लाइबति ते को लारि माय आंका आबो तालमला तले माय आंथाने डिस्काउंट तालमय नु छि 1,20,000 माइ फिनाय आबो के नि फील्ड एक्सपेंस मोय
nung jokon crown master shuk thangke nu field expense boye nu gure mang boye company je nu mase 3 lakh taka 3 lakh rang je dimo abo for no ektari nimai 30 tari nimsiyo no anytime no te khula mayo ATM ni abo no khoros kheri pai me yanke yobu ni maslat bis ka mas ni la mai yatrele talbui je kono 3 lakh ni jara se abo te khula mai nai unke nung jokon imperial master thangke nuno je company mase 6 lakh taka je field gure mang boye je khorchori nai abo for ektari nimai 6 tari nimsiyo no te khu mala nai unke takoro bongsoro bo ATOMY chong samutang ye success oman boye sisa brang je formula brang je jona follow khedi mo abono chong next time o kaham ke chilai nai mami ke systematic chong samutang ma yang ke ro career achievement ke mama nei aboto nang tawang short samobai nang sisang pon idea ke maikna inke chong bono kaham ke samutang ye success ma bauh ye chong mak ma niyom niti na chong palong khie to ne nam abono to yang next so te wa na no short ke safi